E hia whakatupuranga, e hia ngā hurutau, ngā rongoā Māori e whakamahi ana, hei oranga mo te tangata. Ienei rānei, kei te whakarauoratia anō taua mātauranga, hei āwhina i te hunga o ienei rānei, ki te kimi i te oranga nui. Nā kona i tua i te tuatahi o ngā hui rongoā Māori, a te kāporeihana hunga wharea ki roto o Rotorua, i tēnei wiki nei, kei a Harata Brown, ngā whakamahuki. He mirimiri hei whakau i ngā tikanga Māori tuku iho. Ai marika he rongoa Māori. Wā o mua whakaro Pākehā i roto i ACCI nei, ko ke whakamua tātou nei mahi Māori. Ko tātou te pitora me te mahi rawe. Kua whātaua ACC e tautoko a Pūteana i te rongoa Māori, hei ara whakaora mā ngā tūroro. It is the first time that Rongoā will be stood up as a conference in any organisation, and in particular ACC, and we thank them so much for their efforts to allow us to bring forth our rights, if you like, our autonomy. It's just meeting a lot of people. I've already seen some from the coast, our triage nurses that I did rongo at their clinics, and but it's just the learning thing, the excitement, and just taking in and soaking in the wairua, because just walking in the space is beautiful. Ai kaha toro mai ana te rāwaho ki ngā taonga Māori nei. Tēnā pia iwa mano ngā tangata kua haere mai ki roto ki te whiwhi enei momo mahi. Mai te timatanga taino ki tēnei wā. The rongoā was suppressed from us, and so, you know, for ACC to acknowledge that this needs to be back into the communities. We're very excited. As the advisory panel, we got a strategic plan that we want to follow on with in the next 20 years, and so we're looking forward to that as well for rongoā, right throughout the community in Aotearoa. Ka tū tēnei hui ki Rotorua mō ngā rā, e rua. Harata Brown, te karere.